Aleo tau no mai Rona, ia mai le sa britaro bokalame nei tai au, talofa. Good morning Rona, malo le usu nei tai au. Fa talofa tu foi. Ia il mamalo tato tunu olo o mau mai tato whasalanga tu sao nei tai au. Talofa tu tato company. Ia peon masania i tai au songa futa i tasi. E sau fo i se sui, ia poni sui fo il tato company e wha iloa tu langa wo o il tato au nanga i tato wha lau iloa le ngā te leo au nanga o lo ma whai onu tu. Tu watu ia po maua foi o tato company tala fia tele tu langa pena i tato whalau i loa foi nei vai tau o tato company e le tai malo lo ma whalau i loa e tauna o matu les whalau i loa wa iei les whalau i loa tu langa lava tama whai tu watu ia o loa ananga tai tau tau ngofia wa whinga whaatanga no malo tato tu no o le whaatalo whato e smato tama i tei pule i tu atau no umelan malanga i leas wharailo le vasu tona iat stona ia ailinga te fo ile sionali ia au mua pulenga mal ofenga luenga ator company el sep wala usufu ni tayo tala ia la tai tasi talo fatona tawa malo le usu malo foi don sai nga ma weekend fai la vasina le malo lo weekend tu sa ole melo ia tata o lunga lava su enga selenia walman wio o fa na foi mainga ole weekend ale ntona ia tu ia facing to mo all ma to resort to ai fa mafili tu langa foi pena el tona ila son nafi ia le ngata foi le oles faraile fa mafili fa mele ia le fanga alonga i all paradise return to paradise ola le return to paradise mo ta wai tu se fa tona i fa pa fei foi na le fito so tala mo tanta matua toli matala mo mai ti valu sulo tau sang ai te lele selection me tau sami fo ia vatul fafong anga samo nei tau yo lo mawai ia pe o tulanga na le weekend na umat mo ia lo so fu tulanga le malolo ai masi o vai atu e mauti no na usu mene tau pisi la wala o kele nga so me ka me ki suenga sa le tu se pe le vai solo umat mal vai so nei fa o mai ia suenga tulanga onga tulanga lua makolisi fo ia malo wa onga tuma oti te minele lo pola mele no fo tamitila onga o mala to suenga tu sa facilita meti sencho mamali si fo mai tola to misi samul muli mala to savali e pola ele tulanga na fai ia e fa malo si pena i fa na ila onga o la ko le weekend makofale e la un nefiunga le afo le kali i lo uso e ngola e kia si o eri chinya ko malo sa ya mai le suenga mai mo lo ri ma ngai o lo ri poki fa ka mai ma ngai o lo ri poki fa ko lan me mai lo ri poki mai ma ngai ko le lo ri poki fa alu la me lo ri poki mai la ri au mai kuso lipo kinukula la mo ka ba no ba ka yo la lipo que era lipo o tulanga na pena ye fa na nei vai taua sa foi nai lai wai lo a wole ni me fai la onga ngale wa kwa kaupeng o la onga me fa mai se fa me mo fa ya onga le a onga ku ka ya e kuli ma ko like tulanga pena na ta o me no ta inga to me titila yai ya wa ya onga lo mo la ko price giving vaso se va today wala wa pe fai lo price giving wa uma suenga foi o final exam ia amatalola ia leo le sasala si vaso e ga uma sasala si ia maku ia ma ia foi sa lele tulanga na pel mana ia foi na o le tapen penal tato company tulanga foi pena ye trophy sa o le wa me na ta o mai ai tu so tato company tam foi na le fatali to say read more seasons so le lawa tato o mai foi ile masina foi fai ia la nga tong tulanga fa pena ele yo oi masina ia pelua tolu masina prior to prize giving month ia wo oka ia tato trophies ia o tulanga fo ipene ia tato plaques so inai engrave lunga i tato tax ia o vaenga fo ila sili mata o po ese i tono kolisia lenga to fo ile all primary level ia la mawa uma ia tato trophies ile tato lala out to set mega store o pe o ile fato ai uma mai lava ia tato wa onga temine ia ai pe mana ia lava pa fa pe na tau fe fa mau tu so
Jofi na te whimna o donate mo se a onga ia le ngata foi le lau ngata onga onga sa tūna whapena i o lo mo whai ona tali atu tato online team i lunga tato Facebook page pei o le whamanatu na le tele tai o te tasi. Okay, o te rofo lau a matana saure tato special Kirisimasi. Yes, tu so le ongoing lava ia le po le whaau le tūlanga pena i tato pre-Christmas. Ma sina atu le whaalo i tato pre-Christmas. O le tato Singles Day na a matele sunga fuol vaso tona i atu e wha o malua i le so. So te puni tato whai to o lima i wha o mato i loa matu langa pena i tato o loa lo ma whai on whapa ui le tato Singles Day ola se tele o loa. Tu so ta poti na alu le valu se lau lima sfulu. Au pasi atu lima se lau valu tas. Lima se lau. Sa no vai tau atu isi o loa mtu a te lel pa u lo e iso. Tu so tuinga pa u ia e tango lava o e su el mea lai te ilua matu ia o ngā mamana o mia e tuno lo mautam lo lau. Wai le te wha peto e mausi si Singles Day. Tu ato e wha alu fo tato Singles Day le su tasi o le masino November lua o lua lima. But you have time to come in and do your shopping po fel tato la e la tieti oi a wala yanga va uma tato la e tulanga pena il tato Singles Day e il tato superstore vai tele o le tato big stone moteli sala fai o lo te mau ma le tato la autu i le mega store e fai e tato fai nga fa taunga pe ona sau no o ma tato Singles Day nei fa wow pe tato pre-Christmas ai muli me tu ale tato sei o te le lava le tau sanga a ta le Christmas sei o le SSAB pe o ia ta wa fa i mai tato fa la lo ma le tau sanga a to tu sei le ngata na to i fa pa u tau tato o lo ma wa fa i longa nga va ai malu lau tele tato tunu a tu langa fo i mantua a fa putu ia se o le aso i e tanga tai pasi tu lunga ma le sfulu a fe ia le fa tau a wa pe ta o le masino te sima pe i to upgrade ai mo tai o i si a inga e fa tai tali e tu langa fo i pe na ia tu fa te singo a inga tali nga malo i le fa inga tau sanga tan nga malo i tu langa fo i pe na i fia sia inga a inga tu langa fa pe na ia o tanga tala ia ele ngatana ia i lato entries i tono le se ile fai daily draws ai to tu umalana tu sai ai vai e a mai fa atasi fo i ma se yo sa va e ele ngata fo ile o superstore vai tel e va ai po ile tele la van fa tau e ia si tato pepa fa popo tu lunga e se mai tato fa ilunga e se lau fa ilunga e tele na fa sa fo tau sanga itasi a tu langa pena ia tato biggest spenders e tau ma to biggest spender po highest spenders tanga te le la to fa tau ia se fulu ono la fa alo tato se e ia la to pe potala o lo man malo I fa le tali malo a matala fia a mata ile asos full mal fa o masina fo te sema a le tato fulu ono aso ia le tato a fa lo lo pea o atoi foi ele mfaina tanga uto ya wili atutulanga ona lele yo o tato but just giving a hint of what is coming from the SSAB team ele ngatelia o le tulanga fo I peona yai ia tato failonga o mato I tele lava tato failonga daily draws sfulu ono aso tato hotel vouchers matulanga fa pena o le tapen pena mai tato company o tulanga le stay mo tu puai fai sina umi ia tele fo tau sanga telo mai tau fo ilungo tato I tulau tel tamana te man malo I moenga o se tino foa masinta lava o bluetooth speakers ele sanga tana lato e fa tau le TV le tau sanga le nei ai malo sound bar tu sa fa mai ko I pa tonu atu langa pena yelan failonga fo inal tu sa le tum na mi ana fa le hotel fo inal TV o lo connect sa all sound bar yes e ala ese a fa manu yang ale e ai pe o tum fa ingal le tato company ina ia fa tu so lo fa manu le tato company ale tum fa tato company e fa manu ia tu malu lo hotel tato tu e ala tato fa lo e pe on fa alu man tu asi SSAB bargains tu langa pena e me tau mafa I tato olo si a toele ngata fo ile kiliva tato timolo anga ia tui falo lo inu I toele le fama mau mai matau langa ka fa makala kili ka ko SSAB bargains le fama mole
O I le tātou whare o loa lea, e maua I mea tau mawha. Okay, le I Sinamonga. Okay. O le tātou location, e te le I o Don Bosco, ma tua le I tātou la ko advertising na ta o. Au tafa sa o lava ko advertising, le le tātou sa bargains. E te le tau sa I lia fua na lo latua e loa, le te le o le tātou building o lo iai. Ni te wha peni se o se hosei o. O le whale o loa. E ma whai ona e ala wha atau e o lo si ato. Toi wha atau e mani necessities o tūlanga o lo mna o mia I tono a inga I alenga te fwoi lea aso teitasi. Ma o se meat? Ma o le meat tūlanga pena I tato pusa moa, pipi, ma moe, poi ma sima I tūlanga fwoi pena iai ia tato tanga alaisa, tanga suka, ma sima, pakeka, o le matua I tele lava. Ai pe o le mana I o le asiasi ai. Lunga fwoi tato upenga te whailangi pena I tato www.sap.ws. E tato options na e whaalatu e le tato singles day le whaalo tato pre-Christmas ia ma le optional mo le SSAB bargains na au ili atua ina ia tūlanga pene I tato o lolo o maua I o pe a whaapele se taimi te asi tuai tūlanga mana ia e peona ia tato whainga whaatau ngai lunga upenga te whailangi ua ma whai ona whai whaatau imana ia tato ainga I nei paulawa tūlanga o le whafsili mai watu bank details a tato company transfer mantua whaape transfer se tupe nei e maua nei a tūlanga peona ia tūno ma mau I e tōlu fo ia so whainga lunga e wha mautu ai o lo I tōnu se le ma tūlanga whapena ai awale pole o la ia tato purchase orders e ma whai ona release e tato o lua wha mautula ia free working days e tato accounts team o lo I to tonu lo se leni tele 15 no ni tai awa man manunga tato mana ia nei vaenga ia o tau mau atu le ngato le tato online shopping le nei tato tangata I nei e wau whai on mele wei nei o tele an whao ngāle online ia a me se fo le tato wharo loa le Sinamonga le mau atu mea tau mea ai ma vaenga ia o mau ai so le lau mau foi le si option le tunu mai tumu foi o isi supermarket mai si wharo loa sa le so noanga o le si tūlanga pena whawhengo while o nanga tato SSAB bargains so tato kiliva ia lui tua so na sa le si mato tene last week o le mana ia fo kiliva lea tu sa le tawa whai uma ia le SSAB atoa tu sa mantua SSAB bargains e tu o Sinamonga ai ala tu o le meka stofa te alu e for me tu sa vatula oka le aircon ma anga ke alu kiliva me ia le mo ke o foi mo kiliva ko sa na kasi kiliva mo uma ya mai tu sa pe mana ia foi el fato ai ona I tanga ta fatau foi nei oi fale o loa ia nga ia tu ia le tato o au finga winga le oi tu ia e ta oi foi ya a fa pela tu le stock po tu se stock al vaina le ia mo fa fsili foi loa ma o soan tu langa lava tama fa ia o tu le tato o nga yes malo fa tai tele fi Talanoaga ai mana ia nei vaenga ina ta o le Talanoaga nei ta au te lo vola toe ta pena mai lava ia so manis foi fa la u lo se tele ia mai se lava vai taimi o tato wanga toe vai taimi o fainga me alofa tu langa le anga ia tu fa ungo nei to sanga ia ai manu treina manu ia fai nei ia sa le fainga le ngarsa Aftai tunga tawa ia peona e tano I whainga mea lofa. Tele fo tūlanga pene I tato o lolo whaatau I o tato se Ariana gift shop I vai tele a superstore. Whainga mea lofa wo tato secret center peon sau noa mai ia tunga tawa. Alinga teile o tato sukalati o foi tato lau ngā tongi. Ia o pawan me fim na o ilista mai titi tu sa pele mos whailonga. La tulun tina wha ula anga ia se ula sukalaki pu se ula loli. Ke role mele wei nei. Kere kau koe alu ingi, sida e sau mang sukaraki. Se fe ngā paunga. Se fe, malesi mea. A convertare kupe wa kukusa. Kai peila le winga le whamtalanga e mesi al sukaraki le kere ngā mo e alto tere New Zealand peanuts le. Yes, maua yo. Ale wa maua i le se. Maua tato company, ia tato Ferrero Rocher. E se ia tato sizes tai tasi, tai ono, ia maisi e tato vaenga. Alinga tai leo peanut slaps ia tano mai tamwhine tai tolu pa malui teika. O le pestanga. Pestana, pe a maua ta tamana yaso ia soleo kai kawa o langi. Ai pe on sau no tonga tau o tele fia tano nei tai au. Ia man manunga tato tai mi sau whale sunga fuol vea so a sau. Ia mau mai fui masuk tuanga ni o papi. Ia te minei le aleli e talo. Talo mla whinga renga.
Ai whaftai mo lewa no wha auro i e whamanui atu ai aso. Ia te o tō umalawa o tu te tau pia. Ia tu langa pia nei tato pokalame i lunga tato ala ata nei. A po tato ala leo nei al 685 radio. Ia e pia ona iai tato toi whailua i lea sunga fōlwe aso a sau. A whapea fo iwa i singana o papa Samoa. Tō whafonga anga ia whamangalo mai nei o ono vai. Ai tātou toi whailua i lea sunga fōlua a sa whaftai tonga tau mora o vanua. Tai Rona mai le mai ngā ale SSAB pēna iai matala tala atu ni se whaalau i loa ale SSAB. Whaina misi e te oia si asi rungo le Facebook page ale SSAB. Ia pe e te asiansi so se nā la ale SSAB pēna tā ua i le Talanoaga ma Rona i le nei tai out.